Mbahaye ikaze nanone kuri channel yacu, turakomeza kwiga gucuranga. Ndakeka buri muntu wese uri hano yaje kwiga kuko nyine abona ko hari icyo bimaze. Niba hari umuntu utari wiga isomo rya mbere n'irya kabiri, byaba byiza abanje kuryiga, yaba irya mbere ndetse n'irya kabiri, kugira ngo tubashe gukomezanya mu isomo rya gatatu. Isomo rya mbere twize kumenya n'amanota y'umweru yose, dushobora kumenya tuti inota ni irihe iyo bakubaza ryose. Isomo rya kabiri twiga amanota y'umukara, nayo twarayamenye neza ku buryo inota ryose bakubaza wavuga uti ni irihe. Hanyuma rero uyu munsi tugiye kwiga dukora pratique. Mubonye iyo ndirimbo maze gucuranga mu kanya, ushobora kugira ngo ni indirimbo ikomeye cyane, ariko igizwe n'amanota atatu yonyine. Igizwe n'amanota atatu gusa. Harimo do na re na mi. Harimo amanota atatu ariko ntabwo buri gihe akurikiranye gutyo. Niba dufite do na re na mi, dushobora kuva kuri do tukajya kuri re, dushobora kuva kuri do tukajya kuri mi, dushobora kuva kuri re tukajya kuri mi, re tukajya kuri do, mi tukajya kuri re, mi tukajya kuri do, n'ibindi n'ibindi. Cyangwa se ukava ku nota ukarisubiraho bwa kabiri, ukaba wanaricuranga n'inshuro nyinshi. Ariko iyi ndirimbo yose maze gucuranga igizwe n'amanota atatu gusa, do na re na mi. Aya manota rero niyo tugiye kwiga gucuranga, tuyametirize neza ku buryo nta gushidikanya kuraba kurimo. Umuntu akurikira neza arangiza kwiga maze gucuranga iyi ndirimbo maze kubacurangira. Rero nk'uko twabyize mu isomo rya mbere n'irya kabiri, do ibiri imbere y'amadiyeze abiri. Ibi rwose sinongera kubitindaho cyane. Urabizi haba hari amadiyeze abiri, amadiyeze atatu, amadiyeze abiri, amadiyeze atatu, amadiyeze abiri, amadiyeze atatu. Ahantu hose hari amadiyeze abiri, imbere yaho hari do. Ngo iyi ni do ya mbere, iyi ni do ya kabiri, iyi ni do ya gatatu. Muri uyu munsi turibanda kuri iyi do ya gatatu. Kandi nabwiye ko turakoresha amanota atatu: do na re na mi. Uyu munsi turacuranga amanota atatu. Hanyuma rero ikindi mwumvishe ko hari akantu kakubitaga ndi gucuranga indirimbo. Ako kantu bakita metronome. Metronome ni igufasha kubara ubutinde bw'amanota. Ni gutya kavuga. Iyi metronome rero iri muri tempo ya 60, ariko ushobora no kuyigabanya, ushobora kujya kuri 50. Ubwo ugiye kuri 50 byagenda gake, yajya kuri 70 bikihuta kurushaho. Uko tempo yongera niko nyine n'indirimbo yihuta. Rero uyu munsi turakoresha tempo ya 60. Ngo niba hari umuntu waba utazi wenda uburyo bakoresha metronome, yambaza nkamusobanurira nta kibazo. Kuko piano zose ziba ziriho iyo metronome. Kandi utabashije kuyibona, wakoresha ikirenge, cyangwa se ugakoresha ukabarira, ukaba ukoresheje mu mutwe, cyangwa se ukaba wanabara ubivuga uti 1 2 1 2. Umunsi turakoresha imibare yonyine ibiri: 1 2 1 2. Ubwo ni nka gutya: 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2, kugeza indirimbo irangiye. Rero nk'uko muri kubona kuri runo rupapuro nashyize hano imbere, nizera ko buri muntu wese ari kurubona. Hariho amanota
menshi, ariko nyine nk'uko nababwiye ni amanota atatu agenda yisubiramo, ariko hari inota ryanditseho rimwe na kabiri bifatanye, hakaba inota ryanditseho rimwe n'iryanditseho kabiri gusa, iryanditseho rimwe n'iryanditseho kabiri buri bara inshuro imwe, hanyuma iryanditseho rimwe kabiri bifatanye turarikandaho tubara inshuro ebyiri. Mbese ubwo ni nkaho byaba bimeze nka gutya, iryanditseho rimwe kabiri turakanda rimwe kabiri, hanyuma noneho iryanditseho rimwe rigakurikirana n'iryanditseho kabiri, ni ukuvuga ngo kuri rimwe ugakanda ku nota rimwe, hanyuma kuri kabiri ukande ku rindi nota. Rimwe kabiri rimwe kabiri rimwe kabiri rimwe kabiri, bakomeza gutyo. Hanyuma nk'uko nari maze kubivuga haba handitseho rimwe kabiri, ugakanda ku nota rimwe rikamara inshuro ebyiri. Rimwe kabiri rimwe kabiri rimwe kabiri rimwe kabiri rimwe kabiri. Turakomeza twibutsa uko biba bisubiyemo burya, iyi ni do, iyi ni re, iyi ni mi. Noneho ni ukuvuga ngo iyi mi ya mbere amanota akurikirana yanditse mi, mi, re, do, do, re, mi, do, re. Ubwo ni uriya murongo wa mbere. Ariko mi yanditseho rimwe kabiri, ubwo turayikandaho tubara inshuro ebyiri. Hanyuma hariya ubwo ni mi, mi, ukambaza ngo mbikuye hehe? Ko nako nyine amanota natinzeho ni hariya yanditseho rimwe kabiri bifatanye, ubwo rikandaho ubare inshuro ebyiri. Hanyuma ayandi ni rimwe rimwe, ubwo ni rimwe kabiri wagiye ku rindi nota, rimwe inota kabiri inota, ariko handitse rimwe kabiri turaritindaho inshuro ebyiri. Namwe mwagerageza, byaba byiza ufite aho ukorera puratike kugira ngo ubashe gukora ibingibi ndi gukora nawe ubikore, nibwo uhita ubona byoroshye. Harimo ikindi kintu nari navuze, ni intoki ukuntu zimeze. Ubundi intoki tuzibara gutya, uhereye ku gikumwe kujya ku gahera, bari rimwe kabiri gatatu kane gatanu. Kimwe no ku rundi rutoki narwo, ku kindi kiganza ni kimwe, rimwe kabiri gatatu kane gatanu. Gusa ubwo mwari gutya, rimwe kabiri gatatu kane gatanu, rimwe kabiri gatatu kane gatanu. Rero rimwe niyo turashyira kuri do, hanyuma re tuyicurangishe kabiri, hanyuma kuri mi dushyireho gatatu, rimwe kabiri gatatu. Hanyuma ndumva uramutse wumvise ibintu umaze kuvuga ubu ngubu, uyu mwitozo wawucuranga wose. Hari cyane n'icyo kumenya uti inota ryanditseho rimwe kabiri ndaritindaho inshuro ebyiri, hanyuma irindi ryanditseho rimwe gusa cyangwa kabiri gusa ndaribara rimwe. Twagiye rero, ngiye kubanza nshyiramo meteronome ubanze wumve uko ibara. Rimwe kabiri rimwe kabiri rimwe kabiri rimwe kabiri rimwe kabiri rimwe kabiri. Tugiye kubanza tubiririmbe dukurikije ubwo buryo. Mi, mi, re, do, do, re, mi, do, re. Tugiye kujya no ku gace ko hasi, mi, mi, re, do, do, re,
kubifatanya noneho. Mi, mi, re, do, do, re, mi, do, re, mi, mi, re, do, do, re, mi, re, do. Shyaka nta muntu wabonye biri kuva mu kirere. Ibyo bintu tumaze kuvuga, kuririmba ibyo tugiye gucuranga. Urakomeza nyine urebe, byaba byiza ufite nk'ahantu ukabyandika kugira ngo uze kujya gukora paratike bize gukorohera, cyangwa se niba ufite piyano ukaba uri gukora paratike byari byo byiza kurushaho. Noneho tugiye kubicuranga gutyo twari turi bumaze kubivuga. Urabanza ukumva tempo, 1 2 1 2. Mi, mi, re, do, do, re, mi, do, re, mi, mi, re, do, do, re, mi, re, do. Tugiye kongera 1 2 1 2. Mi, mi, re, do, do, re, mi, do, re, mi, mi, re, do, do, re, mi, re, do. Turabibutsa ko kuri do hajyaho urutoki rwa mbere, kuri re hakajyaho urutoki rwa kabiri, kuri mi hakajyaho urutoki rwa gatatu. Turakora n'amanota 3 kandi dukoreshe zino ntoki 3. Kandi ikindi kintu iri gucuranga, ntabwo ucuranga intoki uzirambitseho gutya, ubwo ziba zimeze nk'izihagaze. Iyo ucuranga intoki zimeze gutya nk'izihagaze bituma zitarambirwa, kandi niba ushaka gucuranga umunota wihuta birakorohera. Tugiye kugenda tugakore kano, urabanza ukumva 1 2 1 2. Mi, mi, re, do, do, re, mi, do, re, mi, mi, re, do, do, re, mi, re, do. Noneho twatangiye turi kuririmba, turongo Nyagasani tubabarire, Nyagasani tubabarire. Tugiye kubiririmba nabyo bwumva. Nyagasani tubabarire, Nyagasani tubabarire. Ubwo rero tumenye indirimbo yacu ya mbere, tuziga n'izindi nyinshi kandi twiga n'uburyo bwinshi bwo kuzicuranga neza. Urabona ko ari ibintu byiza, kandi rero mwakoze cyane kwitabira isomo ryacu ry'uyu munsi. Ndabashishikariza komeza gukurikirana amasomo nta gucika intege. Iyi ni intangiriro, ariko nibinakomeza ntibizagorana, bizakomeza byumvikane nk'uko biri kumvikana, kandi bizatuma tugera ku cyo twifuza. Intego twatangiye dufite tuzayigeraho. Murakoze, naho ubutaha.